ban pesutu paiba halor kathong jok ka sorkar pedeng ban penyo ya ka skim nakabenta ki tendong air ban chet jingset lane ka gas cylinder connection nakabenta ki paiba akisnong nong kendong henne ka sngi nakaliang ka ministry jong ka petroleum and natural gas ha ka jingi trelang bat ka nong salan tendong air lane ka gas distributor kala pelong da ka program Ujjawala Diwas kum ka we ka program hapo ka gram swaraj abhiyan lamba kane ka program Ujjawala Diwas ka sorkar pedeng ka don ya kathong ban pendrung kerteng hadu kumba prakrur kinongyo yakane ka skim yakane ka program ka bala pelong hapo Byrnihat la pelong da ka PM one car LPG distributor service Byrnihat hakaba kumba sispangut kinong song kilaiwan ben simenta la sakhiru ya jing simenta da uba Victor Rani MDC ka jirang konstituensi uba lalong kumukongsan hakane ka program kumjuru hakajing do mentalang da ka block development officer jong ka umling block ka kong VA nyota u inspektor jong katnat supply ke district uba ke kurba lembat kiwe nakaliang UMDC ula ai ka jingero ka bakrau yakani ka thong jong ka sorkar pedeng ban penslur ki paiba ban penerkam ya ki tendong air hakaba kinset kintiu ban yadai ka mai mariang bat ban penduna ya ka jing penukam ya kirnga lane dakiding ula airu ya ki jikentu ya ki paiba nong songsnong makinwan sakmat ban isim bentai halor kane ka skim nakabenta ban penukam ya ki tendong air ban set jingset hadin jokane ka program la samru ya ki tendong air saki paiba ki baladep ban jit kerpang dakatnat trekam jong sorkar ka sorkar kala penni hakabanung koswa ya ka connection ka bahadu sampro LPG connection kala ai bahadin bang kalale ka survey kala sobe bang penni sa live crore connection LPG hakari India. Tehaka pemunta kamut kalalong nagbaro pra crore connection LPG connection bang sorkar kala penni hakani ka scheme. Kani kaya India ya kayo bakal dari Desember Bhoi kata sampai nakaliang kuat kerja. Ini bagi ye di bapedangkam dan ide dan juga kalau sisa ke kau kerja tak ha. Ini sendiri yang berkubur lamun sekarang bahawa tenten aku kerja bagi sahaja gaulga. Ya kami lagi kesan terkini tapi mesti bukan suruh kita tiang. Kata mereka abis jauh kata kalian jauh kena. Kalau lagi yang kita punya bukti bahwa mana kesini mesti jamin isang hapo kasula je. Ini makam ha, na kerja.